Laibulan yang subscribers lan hilak pa naman moilan ta hadaba channel hayang hadaba video kaya pon ya pu hilak pa charam nang tanapa teman moilan na chaya ana singa yalak tinase Kahtoknyu Ngaolan atam hakaya apenang teman moilan na singa ngoklak hatlem ya tazit town me 9:30 pm pangpa me paje khambai opeham inensian im kilonser iya yesingbu katla ne kebyang tuibu Ngaolan chanang Chaibu Ngaolan hisam me hatlem ya 9:15 pm yi khaume let khambai nokte yesing buka da wok payang yan siang pai kep puse inang ma ya bujing ne hospital la ya tai sibu apoi hospital me ia libu Ngaolan charamna sa dongo ya ia au hia yesika mahang na tuebe ado Ngaolana apong mandabu ngona Election Commission of India kaya ngoi klak Lok Sabha MP election 2024 chiang me election yalak niai hi pakka March 9 pai me singatam no okse bu Ngaolano sokono charamna Tenyi buhan nganat terang kana mayo emle New York kari accident me libu Ngaolan janang. Bharat Rashtra Samati Party me mawang 2023 wang piang terang kana General Assembly election me ngaibu lasya nadida. Tanap ya hayanga driver emni kiempulam me accident na myang yang libu se inang. Driver a maya bujing ne hospital me treatment payang ngopu Ngaolan janang. Former Maharashtra Chief Minister hayanga former Lok Sabha Speaker Manohar Joshi tenap libu Ngaolan janang. Manohar Joshi heart attack ngai bujing de 21st February ni Mumbai Hinduja Hospital me admit ya yang ngok sipu hapoi tenap 3 am yi khaume hado batak kaya libu Ngaolan charamnang. Libu pa Maharashtra Chief Minister ne 1995 to 1999 tengoi yang ngok atobu hayang Lok Sabha Speaker na 2002 to 2004 wang piang tengoi yang ngok pu pangonang. Tenap 86 nyupu wang piang me Kahtoknyu mubu yana dai bu Ngaolan charamna. Tenyi bu Kahtoknyu Ngaolan halan sonang lai bu molan de menyong panang.